अहानबदा मरोइबा पाउ चुराचांदपुर की पीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मनाक्ता नौना साबा ओपन जिम थुगाइबा अमदी पोत चैमंग हंतकहनबदा चेनबा मियोय सिंह फादुना मतिक साबा सैराक पीगने हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हाइख्रे हौखिबा चाही तरुक असिदा लमदम असिदा थाबा ऑर्गेनिक की पोथो ग्लोबल मार्केट ता फंगहनबा ngamखिबगा लोइनना रुपा करोड़ चनी योनबा ngamख्रे ट्राइबल कॉलोनी दा सरम्बा चर्च सिंह थुगाइखिबा अदु कोर्ट की वर्डिक मतुंग इन्ननी हाइना मिनिस्टर के गोविंदास ना हाइख्रे असम राइफल्स ना हॉस्टेल दगी चेंथोखिबा अंगांग तरेक चंदेन डिस्ट्रिक्ट की मोनसांग पंथा दगी रेस्क्यू तौबा ngamख्रे न्यूज़ सिंह बिरिबि सिंह बुताराम नोकचरी पाउ संदोकना पिजरी ngarang numidang Churachandpur gi new lamkada leiba PT sports complex manakta nauna saba open gym thugai khiba amadi sadbana mandog ki community hall da pangthokadaba Churachandpur assembly constituency MLA LM Khautegi first anniversary celebration pangthokpamda mangtak hanki thodok aduda chenaba miyoi singphaduna matik saba sairak pigani haina chief minister N Birena haikre इम्फाल ईस्ट के हप्ता कंगजई बुंदा पांगथोखिबा थौरम अमा सरुग्या खिबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेंदा पाउमी संग हंगबा वहंग सिंगी पाउकुम पिरदुना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइखि मफंग खुदिंग फत्तबा मियोई सिंगलै ngarang Churachandpur da sathkiba thawong adu फत्तबा मियोई सिंगी थौंगनी MLA amana mahangna MLA oirakpa chahi mapung pharakpagi thauram saruk yabina ba hairakpaga loinana nauna saba open gym sangana ba barton tawrakhibani adubu MLA aduna khudongsa daba khara leire haina khanghalakpa leire masi kari sunate atopa matam amada tawraga loire haiki atopa wahang amagi paukum piraduna CM na haiki indigenous tribal haiba amalaite laiminari ba maitai naga kuki aikhoi khudingmak indigenous ngaktani laingak na paikhatpa development work singda ayet apan ba pirak pasing chapchaba thengnagani makhoi sing adu kaidaunungda ngakpiroi masi BJP laingak ki lengdraba thajabani haiki It is the BJP's commitment, it is BJP government commitment, it is my commitment. Mara laibusing action loina lawbani adu akoi sakam tawda bu issue nataba hojikidi moi manungda MLA dunai koida ismai ta kunai gi sahi pharakpagi ai anniversary na gapiyo adagi su open gym su sanga piyo yes okay MLA do lungang mi phata bakara la to garam budu akai do ire me sar lakh da nuai ro this normally it is not an issue moi si phaba khupedi yaw program incident Ningsing bayai Churachandpur gi nu langka da leiba PT sport complex ta saba loiba open gym ngasi chief minister nongthombam birena sanga gani haina semba saba loiraba stage yauna khoi saunaraba myoi kayana ngairang numidang pung 8 minute ni futaba matamda tumna mai thadokre hairi hairiba Churachandpur district headquarter da leiba PT sports complex ta nauna saba open gym asi ngasi numit yungba matong chief minister N Birena mafam adu da chatuna sanga na ba sem saba loirabani adubo इखंग खंगौदना यामलबा नहा सिंह थोरक्तुना ओपन जिम असिगी इक्विपमेंट सिंह मई थाबता नतना फंक्शन तौनबगी सारिबा स्टेज अमसुंग सौक्री सिंह सु यावना अथिंगबा मते यावदना मई थाखिबनी हाइरि मसी देसु नतना ngasi Churachandpur gi न्यू लंकादा लैबा सदबमना मंदोपता कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकबदबा Churachandpur assembly constituency gi MLA LM Khautegi first anniversary celebration पांगथोकफम सु मांग तकहन की हाइरि हाइरिबा फर्स्ट एनिवर्सरी असिदसु चीफ मिनिस्टर एन बिरेना सरुक यागदौरिबनी थौदोक थोफमदगी फंगबा पाउ अमगी मतुंग इना ngarang numidang थोखिबा थौदोक अदुदा मफम अदुदा डिप्लॉय तौरिबा सिक्योरिटी पर्सनल पुलिसिंग अदु मोब सिंग अदुना ओवर पावर तौरबा मतुंग पोचै मई थाबा मांग तकहनबगी थबक सिंग अदु चथखिबनी थौदोक थोंगलिंगै मतमदा Churachandpur PS नत्रगा अतै सिक्योरिटी फोर्सेस सिंग मतम चाना रीइन्फोर्समेंट तौदबा मरमना मफम अदुदा लैरिबा पोचै सिंग कनबा ngamहौदबनी हाइरि
Marak asida state government na miyam na mayok na riba awaba sing thausabi de haiduna ngasi ayuk pung nifan dagi hauduna nongthel pung mari fawa Churasanpur district ta pung nifan gi total shutdown indigenous tribal leaders forum ITLF na kaukre haina forum asigi information and publicity department na thadorak paserol amana haire Cherol asina high reserve forest protected forest wetland wildlife amasung village eviction issues singda miyamgi khudongsa daba leiba amadi singnaba leiriba state government na yengsin bio haina forum asigi maikai dagi tongan ba memorandum kaya marum pisin kiba laikre Christian lining chatpa singna chetna thajaba thamliba church sing state government na mangtak hanba thabak sa thabas asina makhoi bi sentiment so I hairi amaromda ngasigi chief minister nongthombam birena Churasanpur khongchet tamangoina na ngarang dagi Churasanpur da oirakliba hingsa gi thowung sing aduna maram oiraga Churasanpur district ta khudaktagi mobile internet sing shutdown tawkre Mobile internet thingba sigi matangda Manipur lenga ki commissioner home Ais Gyan Prakash na thokiba order amagi matung inna ngasigi chief minister gi Churasanpur khongset kamari leina na indigenous tribal leaders forum ITLF na ngasi ayuk pung nipan dagi nongthel pung mari phaba total shutdown lo thokiba asida social media gi khothangda miyamda unlawful activities kaya chatharokpa yaba maramna mobile internet ase shutdown tawbani hairi Mobile internet thingbagi thabak ase khudaktagi chatnagani amade hauzik Churasanpur district ta oirakliba fibam asina maram oiraga Churasanpur amasong farjolda numit mangani mobile internet sing shutdown tawkhigani haire Housing Manipur gi mafam kaya da organic farming tawbagi chang wakhalakle Housing lamdam asida mafam hectares listing kuntra tare chamapal organic farming tawri masi mamang da leiramba changdagi hengatpa ngamle Manipur gi mafam khudingmakta organic farming tawnaba lengak na pandam thamli masi thabak taw onthokpada yamdravada miyoi manga romdi changlaba yai haina chimin ngakpigani chahi manga romdi changlaba yai haina chief minister and birena haikre Wafam asi Manipur Organic Mission Agency MOMA Department of Horticulture and Soil Conservation na sinduna hapta kangjaibungda chathariba inauguration of Agri Horti Expo for Organic and Indigenous Products of Manipur and Boiler Seller Mitta athoiba mithunglen sing oiba warol piraduna haikibani Mahak na haiki Manipur gi laihau amadi lawmi singi matik magun asi khangduna BJP government na 1.0 asi hek lakpadagi organic farming da sarkar asina henba mityeng sangduna Manipur lauba lising manga da hectare lising manga gi mafam da organic farming hauhanki loinana Manipur da thariba organic ki pothok kaya amadi global market ta yonba hore haukiba chahi taruk asida organic ki pothok lupa crore chani yonba ngamki masigi manung da lupa crore kunthra muki chang asi atopa state singda yolle aduga lupa crore amma Mukkinang foreign country da yonba ngamki loina na haukiba chahi taruk taret asida Manipur da puthokpa horticulture amadi agriculture gi pothok lupa crore chamani mukta state amadi foreign countries singda export tawba ngamki organic farming gi sector asibu hena khumang chawkhat hanbada state asigi oiba organic farming policy strategy and action plan ama Chahi amani asida puthoknaba sem sawa haure haujikti laumi singsu market laidabagi khudongsa daba du lairaroi puthokliba pothok khudingmak sarkar na lainaba sem sari loinana agriculture and allied sector singasibu khumang chawsinaba advanced drone technology sijinnanaba sem sawa loire masigi damak drone humpumuk laiduna lairabani Manipur gi praja singase aduki matik Masamu amadi makhal singlai masigi gun singasi mafam amadi maram chana sijinnarabadi prithibhi natrabaso Bharat ki manungda akoibagi fibam gi oiba state ama sector khudingmakta oiba ngamgani masigi damak aikoina sector khaidoktuna feasibility yengaga thabak tawba darkar oi haina phongdoki Kuki People's Alliance ke PNA Tribal Singda prosecuting Satay Haina Maral Siraki Badugi Paukum Oina Works and Yas Minister Govindas Konthazam na Haikre Tribal Colony New Second Church Thugai ki Badu Court ki Verdict Matung Inna Taukibani Amadi Tribal Colony gi quarters sing nungai na lainaba multi story structure ama semgat nabani haiki All Secretariat Laiba Minister Officer Sember da Pangthokiba Press Meet Amada Govindasna Church Lagthokibadu Supreme Court ki yathang makhadani lising ani mapan dasu SC dasu public streets da unauthorized religious structures public parks public place lagthokna ba haikrabani haiki
चर्च अमदी अतई स्ट्रक्चर कया गवर्नमेंट के लमता सदनबना मणिपुर की गवर्नमेंट ना चीफ इंजीनियरिंग पीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट के रेसिडेंशियल क्वार्टर सिंग सानबा एलोकेशन पीखिबनी हाइना गोविंदास ना हाइरे मखाताना चर्च सिंग असि गवर्नमेंट की लमदा लिसिंग अमा चमापल मरफू तरादा अनऑथराइज अमतगी अयाब लौदना साखिबनी हाइरे लिसिंग अनि तरादा स्टेट लेवल कमिटी ना अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस नेचर अमदी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी असिदा येंगसिनखिबसे रिलीजियस स्ट्रक्चर कया लौथोकनबा मफम हंतोकनबनी हाइखि हौजिकी स्टेट गवर्नमेंट असिनसु लिसिंग अनि तरागी नोटिफिकेशन असी फॉलो तौरी अनौबा मत सेमखिबा लेते हाइना मिनिस्टर असिना हाइखि अदुना सीएम की गवर्नमेंट ना ट्राइबल ओली हाइबसी कदाइदनो सीएम ना लुसिंगबा गवर्नमेंट सिरिबा माराल अरानबा ngakतनी हाइखि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सिंह हेंगलपा अमदी क्वार्टर मसिंग सुदबा सिन मरम ओइदुना क्वार्टर सिंह सेंगवटपा दरकार ताई हाइखि हिल डिस्ट्रिक्ट की सो एम्प्लॉयज अमदी मियोय कया इम्फाल दा लागली अदुबो लाइफमदी लाइसलक्ट्रे हाइरि अमदी लमफेल की क्वार्टर दा सादा हुंफुतरा मंगा सिंगमी सिंगना लैरि हाइखि स्टेट गवर्नमेंट ना चिंगमी सिंगी मल्टी स्टोरी सारी हाइना मखा ताखि गवर्नमेंट ना इम्फाल सिटी अमदी अतई मफम खरदा मॉडर्न मल्टी स्टोरेज सानब खन्नरी हाइखि सौखटपा पुरकपा हाइबसी अहोंगबा अमा दरकार ओइ अदुना लंगोल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स गेम विलेज बाबूपरा अमदी संजेंथोंगी क्वार्टर सिंग असि मॉडर्न मल्टी स्ट्रक्चर अमा ओइना सेंगतनबा तौरगनी हाइखि सौखटपदा अहोंगबा पुरकपसि मियामगी सिजिन्ननबनी अमदी गवर्नमेंट की खुदोंग चाबा नते हाइना मिनिस्टर असिना फोंदोखि महांगना मखाताना मियोय खराना गवर्नमेंट इंस्टेंदुना कम्युनल ओइबा इशू सगतुना मेजॉरिटी कम्युनिटी अमदी अतई कम्युनिटीज के लैनरिबा नुंगसिनबगी मरी असे काइनबे सिनबगी थवोंग तौबगी चिंगनबा लೈ हाइखि मखाताना कॉलोनी अदुदा चर्च थादोकनबा नुमित तरा मंगानी की नोटिस पीखरबा मतुंगदा तौखिबने मसीदा शिफ्ट तौखिबा मियोय सिंग लैफम सुपीखि हाइरे असम राइफल्स की मोदे बटालियन की हेडक्वार्टर IGAR साउथ की मीटिंग मखा दंगारंग अयु की पुंग तरा मथोइरुम तरकपदा चंदेन डिस्ट्रिक्ट की लारोंग हॉस्टल दगी चेंथोखिबा नुपा मचा तरेत चंदेन डिस्ट्रिक्ट की मोनसांग पंथा एरिया दा रेस्क्यू तौबा ngamkhre हाइना हेडक्वार्टर IGAR साउथ न थदोरकपा चेरोल अमना हाइरे चेरोल असिना मखा तारदुना हाइरिबा नुपा मचा सिंग असि चंदेन डिस्ट्रिक्ट की लारोंग हॉस्टल दगी हौखिबा लैबाक पोकपा नुमित की नुंगथिल पुंग मरी रोम तरकपदा चेंथोखिबदगी मखोइगी पेरेंट्स सिंगना असम राइफल्स ता थिबीना बहाइरकपदगी असम राइफल्स की मोदे बटालियन ना मखोइगी ओइबा रेस्क्यू ऑपरेशन चथबा हौखि ऑपरेशन अदु चंदेन डिस्ट्रिक्ट मोनसांग पंथा एरिया सिंगदा चिंगनबदगी चथबा मतमदा अंगांग सिंग अदु टेक तकाइदना रेस्क्यू तौबा ngamkhibani हाइरि असम राइफल्स ना अंगांग सिंग अदु रेस्क्यू तौरबा मतुंग मखोइ सिंग असोक अपन यावब्रा हाइना फिजिकल चेक अप सिंग चथरबा मतुंग मखोइ मखोइगी पेरेंट्स सिंगदा सिन्नखि हाइरि याइरिपोंग नोंगपो कैथेल मानबी रोड असि मतम कुइना सेंबिरक्तबना मरम ओइरगा ngasiदगी मतम कक्तना बन कौख्रे ngasi angan bayuktagi hauna azad golai sangamdabi amadi top ching tongan tongan ba mafam singda masing yamlaba ban saugatpa sing thoraktuna lambi da tayar mai thaba amadi usa sing phaijundana lambi thingzinbada miyamgi chathok chasin amadi mahausagi punsida chauna kaiba pikre लंबी थिंगबगी खोंजंग अदुदा सरुक याखिबी मैरा पाइबी अमना हाइखिबदा आजाद गोलाइदगी नोंगपो कैथेल मानबिताबा लंबी असि चही कयागी ममांगदगी असुकी मतिक फिबम फतना लागले नोंग सुरगना लैखोम नोंसा सारगना उफुलना मरम ओइदुना मियामना सथोक ससिंदा अदुकी मतिक वानारे माहिरोय सिंग स्कूल चटपा ngamdre एक्सीडेंट मसिंग खंगदना थोकले मरम अदुना लंबी असि सेमजिन बिनेबा कयारक हन्ना हाइजरबसो लैंगाक असिना करियमता तबीद्रे हाइखि लंबी असे थिंगलगदे उफुल हौरारोय लैखोम थोकलारोय एक्सीडेंट सु थोकलारोय मरम अदुना लंबी असे सेमद्रि फावबदी थिंगजिनखिगनि हाइखि तंगाई फदबा अना अयेकी लापसिंग नतना लंबी असिदा कनागुंबा अमता चलहल्लारोय हाइखि पनबयाबदी इम्फाल ईस्ट की अंड्रोग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चनलाइरिबा खुल कयागी अमतंगाइरिबा लाइफलाइन लंबी ओइरिबा अजाद गोलाइदगी नोंगपो कैथेल मानबी लंबी असि फिबम यामना सोकपना लंबी असिदा चसोक चसिन तौरिबा मियामदा यामना खुदोंग चहनद्रे मरम अदुना लैंगाकना अमदी मरी लैनबसिंगना एप्रिल 28 फावबदा लंबी सेमजिन बिद्रबदी मथंग नुमित तांग 19 मतम कंतना लंबी थिंगजिनबगी खोंजंग चंगसिलगनी हाइना सोप चिंगथा अपुनबा मैरा पाइबिना फोंदोखिबा लैख्रबनी
देसाम MUC na chahi khuding ki senduna lakpa special coaching class liba chahi asigisu देसाम मयाई लोयसंगी president secretary amadi Manipur University Council gu president na mayai tangbal lawduna Johnston Higher Secondary School da ngasi ayuk pung 6 taba matamda thoram amaga loina na haudokre Santos Khaidam Secretary General Manipur University Council na thadorokwa cherol amana hai riba coaching asi lisang sina chahi tara rom desam na sinduna lakhibani loinana haukiba chahi lising ani kunithoi dagi Common University Entrance Test CUET haiduna National Testing Agency NTA na lawraga pangthokpa haurakibani Maram asina handak chahi gi sola kadoriba June tang manga dagi pangthokani hairakpa leire maram asina postgraduate tamgadoriba mahiroi singda hairiba coaching asida yawhoduna hena khudong chaba lawbi baga loinana mapung phan biyo hairakle Naharuk Khongjil dagi Bamol Kampulaitan Phauba Koila Thabagi Thabak Thoram Chathariba asida asoiba kayama leire asina maram oiraga MRA Saik Nurul Hassan mai haubu makai saukre hairi DRDA gi officer singaloina na yengsen kibadu da government na piriba guidelines sing ningthina tawram da bagi mathakta quality maintain tawram kide phibam asida kendra sigi mihut oiriba honorable MLA Saik Nurul Hassana hiram asida lum na lawbaga loina na government na piriba guidelines sing induna quality maintain tawnaba wafam thamlambaga loina na tawriba thabak ase quality maintain tawroidaba oiragade thabak lepnaba khanghallamki Sige lambi se at least yam drop the sahi manga mam de amho blasta ro na tri loin khanga ro ngakani se lekai ne na khanga mo phum ana han mo blasta be sikang de hoi put trying do lambi di size na phamre it's okay fine atang tu se va du su ko am lambi do na park ko ki sang do trying to pa lam ro ne na adi san ne do adu singa ka understand to ro si adu si ya ra se to wa to double layer oi de se the si se da tum se se am ta photo ga bo ne si video lo Minu basiam talo si double layer sunna na telo na adigi rasa double layer su boy tre adigi kata la romni da ha jadi sa kun hajja bane ba tan ha kun mutumin da hayo matam da moina adi sing na yam na sing masin na sa ka su Churachandpur sector Assam Rifles ki Loktak Battalion Churachandpur district ki Monjang village da operation sa thaba matamda aina thingkraba lalholuk KIA gi kedar ani ngarang phaba ngamkhre hairi headquarter IGAR sauna thadorok pacherol amana hai Churachandpur sector Assam Rifles ki Loktak Battalion na akak naba pawama fangbadagi ngarang Churachandpur district ki Monjang village da hairiba operation asi chathaba matamda KIA gi kedar ani asi phaba ngamkhibani hairi Faraba KIA kedar ani ado Churachandpur PS ta makhataba legal action lawnaba sinnakre hairi Ngarang chachakhiriba district mass drive ta drugs user tara phagat pangangki anti drugs campaign amadi apunba lup ningthaukhongna chatharakpa nisa thingbagi khongjang changsinba asibu saruk yabiduna mateng pangbiyo haina wing commander Roman Elias athoba thoksomna thadorpa cherol amana hairi Hongjang asi miyoi khara thokliba asi khaki nate miyam gisu saruk yauribani atatai nate afaba thabaki miyam gini ai khakhangadaba nate khul laikai gini samas gini haibasi khangmin nase haina phongdoki Cherol asine makha taraduna ngarang chatkiba drive aduda ningthau khongdagi ani Bisnupurdagi ahom upokpidagi amma fubaladagi ani koktadagi amma aduga Churachandpurdagi amma fagatpa ngamki Chathakiba drive asida saruk yabikiba thomi amadi moirangtu ningthaukhong chenba diesel auto punamakbo hainingai leitana thagatpa phongdokchari haina public commander Newton Irengbam amadi Roman Elias athoba thoksomna thagatwai phongdorakhi Khangabok Development Society KDS na sinduna lakliba tang kunmapan amadi kuntrada numit nini chumna sa thagadoriba anirak suba youth convention Khangabok pangthoklagani Khangabok Partu Community Hall da pangthokadoriba youth convention haudokpagi thoram aduda editors guild Manipur gi president loinana Sangai Express Manipur gi editor Khogendra Khomramna chief guest Lilong Haraibi College ki principal Dr. Rahijuddin Sheikh KM Blooming Higher Secondary School Khangabok ki principal Dr. Roman Kumar Khundrakpam Thawal District Working Journalist Union ki president Soibam Binoy amadi Public Library and Information Center Khangabok ki president Saikhom Manglemna guest of honor sing oina amadi KDS ki president Lenin Kuman Chana president oina saruk yagani
नुमिसिगे अयुक पुंग मापन मखाई ताबा मतमदा खंगबोक पार्ट 2 दा लेबा लाइलम थोकफम कम्युनिटी हॉल दा क्लास 5 तगी 8 फावबदा तमलिबा महाइरोय सिंगी ओइबा डिस्ट्रिक्ट लेवल पेंटिंग कंपटीशन पांगथोकनी अहानबा नुमित तांग कुनमा फोंदा धनबीर लाइसम सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर पिबारेन मैतै चेयरमैन मेडिलैंड फाउंडेशन अमदी फिल्म मेकर रोमी मैतैना गेस्ट स्पीकर सिंग ओइना वा ngangadori नुमित सिमक्तदा अवार्ड कया मरुम फंगलबा रोमी मैतैना डायरेक्शन पीबा अखोइगी युम फिल्म उतकने अनि सुबह नुमित तांग कुंथ्रादा गेस्ट स्पीकर सिंग ओइना इंपैक्ट न्यूज के एडिटर राज नोंथोंबम फिल्म एक्टर मंदालैमा अमदी बॉडी बिल्डर बॉबी रामबम ना वा ngangadori असिगुंबा थोरम असिदा हौगलग्लिबा महिरोय सिंग गार्जियन सिंग ना सरुक याबियु हैना खंगबोक डेवलपमेंट सोसाइटी केडीएस की पब्लिसिटी सेक्रेटरी किरण कुमार निंगथौजाना प्रेस ता थदोरक पचेरोल अमना हाइरि ओइनाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चनबन ngaikong खुलेन दा नौना साबा राइजिंग क्लब ngaikong खुलेन की बिल्डिंग अमदी प्लेग्राउंड संगाबगी थौरंग ngaikong खुलेन ममंग लेकाइदा पांगथोखरे थौरम अदुदा थौबाल जिला परिषद की उपाध्यक्ष तखेलंबम नुंसी सिंह राइजिंग क्लब की प्रेसिडेंट लमाबंग ज्ञानेश्वर ngaikong खुलेन ग्राम पंचायत की एक्स प्रधान एम बला स्पेशल कॉन्ट्रैक्टर खोराकपम समरेंद्र क्लब की एडवाइजरिंग एक्स प्रधान टीएस सूर्य बोरो अमदी टीएस अदो कुमार नंबोल हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल केएस श्याम कुमार ना अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखि क्लब असिबु लिंखतनबा होतनबदा अचौबा थौदांग लौखिबा लैखित्रबा मियोय अनिगे क्लब की फाउंडर प्रेसिडेंट तखेलंबम बीर सिंह अमदी फाउंडर तखेलंबम मनी सिंह मफमदा हैकल लेकत तमदुना अमदी मिनिट अमा तुमिन लेप्तना इकाय खुमनबा उल्लबा मतुंग थौरम दो हौदोखि लोइनाना थौरम अदुदा सरुक याखिबा थोइबा मिथुंगलेन सिंह अमदी क्लब बिल्डिंग साबदा अमदी प्लेग्राउंड थोनबदा अचौबा थौदांग लौखिबा मियोय सिंह खुदोल पोसंग पीदुना इकाय खुमनखि थौरंगी सरुक अमा ओइना सुमांग कुमहै अमसु उतखि ngasi lekai anida wabagai mayai lekai amadi wabagai makha lekai gi miyamda hauze hauze isingya waba mayok nariba asidagi koknaba mayengbam jayanti kumar jila parishad wabagai na ngasi achamba thoram ama pangthoktuna water pump set sing khusinakre thoram aduda m ibomcha o ibochau w ningthauren m jayanti kumar ts omita s pratima na lekai gi ahan sing self help group leader sing na athoiba mithung sing oikhi चाही असगी ओइना मणिपुर यूनिवर्सिटी ना लौबा एमबीबीएस एग्जामिनेशन दा मकोक मथंग तारकलबा महाइरोय कुंथ्रागी मनुंग दा यौरकलबा सिज एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस के एमबीबीएस फर्स्ट फेज की महाइरोय तराहुंदोइबो मना मथुम सिंह पीदुना तारामना ओखरे मणिपुर यूनिवर्सिटी ना लौबा एमबीबीएस एग्जामिनेशन दा खलकलबा सिज एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेस इम्फाल गे एमबीबीएस फेज 1 लिस्टिंग अनि कुनिथोय महिरोय सिंह अवार्ड यंथोकपगी थौरम अदुदा सीजे हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर केएस पालिन अमदी डायरेक्टर डॉक्टर प्रोफेसर अमुबना थौरम मपु सिंह ओइदुना पांगथोखि लोइनना एसएआईएस की महिरोय तराहुंदोबदा मोमेंटो अमदी साइंटिस्ट सिंह पीदुना तरामना ओके थौरम अदुगी मतंग द वांगांग लदुना सीजे हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर केएस पालिन ना हाय वखल अमदी इहुल असि पुनसिंदुना चटमिनबा तारबदी पुनसिदा तौगे खनबा थबक सिंग माइ पाकना पांगथोकपा ngamgani मपुंग फाबा डॉक्टर अमा ओइगे हाइरबदी मपुंग फाबा मियोइबा अमदी अफबा मियोइबा अमा ओइबा ताइ पुनसिदा खुदोंग सादबा मयाम थेंगनबा याय मदु अइखोइना मपुंग फाना थेंगनदुना पुनसिदा माइ पाकनबा होतनासि faculty members sing parents sing amadi students sing both thagatpa phongdokhi all the inconveniences required for success. This is great learning. The inconveniences must be encouragement. Laira basisu masu opportunity piri na kunna bagi. Like the basisu laina bagi opportunity piri. We don't have the facilities. We are trying to have the facilities. How the problem si लाइबदगी अकोई मथंग मथंग ग्रो तौरे को प्रॉब्लम जी लाइबी तबसी हजिक लाइरी हाई तारे लाइब तारगदी वी हैव रूम फॉर इंप्रूवमेंट हाउ पार्किंग की प्रॉब्लम लाइरेना
Kalen gi taruk ni pan bada laining thauhan ba khurai gi laibung da lai harau bada laibung da thabal chongsin khibado ukalna sahi gi mera mi famda warep lauduna lauthokhraba chatna kanglol kaiba thawong amani maram aduna athu bada laining thauhan bagi lai thaugal lup amadi thabal chongkhiba dolai reng sing ukal gi loisang da lakpiduna wakhal taminna ba khanghalli pauda sanabagi pau South Asia kungpugi midyang makada Indiana yumbu oiduna Goa da lakadoriba June thagi taruk tagi nipan phauba pangthokadoriba second South Asia kungpu championship disingani kolhumdoida saruk yanaba Nepal gi team semnaba trial cum selection ama Nepal kungpu association senduna Nepal gi Kathmandu da ngasi pangthokre Trial selection adu da player nupa amadi nupi punna player yankai amadi official ahum khankre Hairiba Nepal team asigi chief coach na Chandra Maharajan na oigani Hairiba tournament asida Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, India, Maldives, Afghanistan laibak taret tagi kungfu team singna saruk yaduna Sanda, Taulu, Taisi, Tuisu, Suijo, Wingsun, Ki Gong tonganba kungfu sing event singi athoy ahen sing tanagani hairi Aroibada maroiba paumana Manakta nauna saba open sim thugaiba amadi pot chai manghan takhan bada chenaba mioi sing faduna matik saba sairak pigani haina chief minister N Birena haikre Haukiba chahi taruk asida lamdam asida thaba organic ki pothok sing global market ta phanghan bangam khiba ga loinana lupa crore sani yon bangam khre Tribal colony de saramba church sing thugai ki badu court ki verdict matung innani haina minister ke Govidas na phongdokre Assam Rifles na hostel dagi senthoki ba angang tarek Chandel district ki Monsang Pantha dagi rescue tawba ngamkhre Matang asida MAMI TV News loisinjare yang biru sing bot thagat chari